Аида Шьхаруаԥҳа лыԥсҭазаара зегьы амузыка аҭҵаара иазкын, астудентцәа реиҵааӡара лнапы алакын, иҭлыжьхьан амузыкатәҵара иурҭақәаҿы астудентцәа рхы иадырхәоз арҵагатә шәҟәқәа. Аида Шьхаруаԥҳа илыбзоураны акьыԥхь ирбеит амузыкатә ҭҵаарақәа рҟазшьа змаз апублицистикатә усумҭақәа. Лара амузыкатәҵааҩык иаҳасаб ала ллагала маҷмызт. Иахьа наӡаӡа абзиараз ҳәа ларҳәарц азы лҭоубы дахьықәгылаз ашҟа инеит Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Рауль Ҳаџьымба, ихаҭыԥуаҩ Витали Габниа, аҟазара абзиабаҩцәа, аинтеллигенциа рхаҭарнакцәа. Араҟа имҩаԥган алахьеиқәҵаратә митинг. Уаҟа иқәгылоз иазгәарҭон Аида Шьхаруаԥҳа лыԥҵамҭақәа Аԥсны аҟазара аҭоурых ишазынхо. Аида Григориевна Ашьхаруаԥҳа аԥсуа интеллигенциа хшыҩла, дыррала, ҟыбаҩла иаарылыҳәҳәоз ԥҳәыс наган. Уи дыруаӡәкын ҳмилаҭтә музикатә культура инарҵаулан иҭызҵаахьаз. Насгьы уи ишахәҭоу еиԥш аӡыргашьа иақәшәоз аҟазараҭҵааҩцәа. Ҳаԥсуа музикатәҵаара хадырҭәааитәыҩ лусумҭа хатәрақәа, ауаҩи аҟазареи, аестетикатә очеркқәа, амузикеи аԥсҭазаареи аԥсуа жәлар рашәа уҳәа егьырҭгьы. Аида Шьхаруаԥҳа Аԥсны акомпозиторцәа реидгыла далан, Аԥсны зҽаԥсазтәыз акультура усзуҩ ҳахьыӡ ҳаракы ланаршьахьан. Ааигәа Аԥсны Ахада Иусԥҟала иланашьан иара убас ахьӡ-аԥша аорден ахԥатәи аҩаӡара. Аида Григориевна ари лықәгыларақәа, аихшьалара дуӡӡақәа, ашықәсантәи аихшьалара аусура алҵшәа афилармониаҿы ианыналагӡоз, инымҩаԥылгоз, уи заҳаз, уи збахьоу аӡәы ихашҭран дыҟаӡам, насгьы уи иашьашәало назыгӡо даара имаҷын. Ҳастудентцәаны амузикаҵара иурҭаҟны ҳаибадырит. Убри инаркны аиҩызареи аҳаҭрықәҵареи ҳабжьан. Лара апианино арҳәара аҟәша дҭан, сара ашәаҳәара аҟәша сҭан. Аха зны-зынла убас иҟалон концертқәак аныҟаҳҵоз, лара дысзыхәмаруа сара шәасҳәо. Пианистк иаҳасабалагьы илылшаз иҟалҵаз рацәоуп. Аида Шьхаруаԥҳа анышә дамардеит Аҟәа ақалақьаҿ.